Toi tani mai taro fa salonga nei tau le utolo minute o te ai le valu programme o le 685 morning show e pe na masani ai tau le tasi mai talo no tau leva. A le utolo mai ia sui la le nei o le Samoa campus mai ala fua mai ta ia salote ia marima nei tau fa talo fa tu salad marima nei tau e se male lua la le o lua shine mai lua pe nei tau. Good morning. Good morning. Lau tau fa so alo ia fa talo fa tu foi tai o manuia le fa fonga mai mo mai tatu atu no nei tai au. Yeah. Malo, good morning Salote. Good morning. Malo lava sei fo malo le usu. Ei ro pola me ngoro le o mi Samoa sa. Fakali ku 685 sponsor ka. Ya I will feel like fakali. Ya le alo. Ja, maar to open day vai aso se vai today. Mana ia lava le pol kalame le open day mo nei lava ia upo. Mana ia le tele o a onga sa au wai fo ile aso a matu fafutai fo ina ia onga sa mawale ava noi o tuai nga utai ala fua ia la sa o mai tutonu I vaenga ese ia sa sa tsala o mai lava no le university e o tuai se la to va ai fo I vaenga ese o tutonu le university ia ma fa amala mai fo inisi o polo kalame ma nisi o vaenga tau I tutonu le university e tau fo iona silafia inisi o fana wa onga ia e fai fo feeling ar tamai titia onga ia molona lu mana I manuia ia o sara lau fo mato to fa fianga le na fai fala mi lo atoi fo ia tele o ta leni o lo feo ai ma mana ia lo fana o lo a tau ina na utai le university alo fa tai are ma ia la foto na manoa sal mari mal tulanga wale te luanga I mai fa la lo atili tato open day for this vai ia le fa mo lava le mau mai ia o le fa la wilo fo ile o le open day mo le motseli sala fai ia le yo o fo ia I just wanted to say a big thank you mo le to lava fa tai to sponsor uma lava ba anga uma le university pacifica sauti ia wa anale ai sponsor ia le fa tau no ina fo nei fa mo ia vi ia lava le I wa man ia o le asfarai nei la solua tolu yo le fa tau no ina ile tato open day le moteli sala fai ia ai ona e la ititi atu tato center I on moteli sala fai na lo nei it'll be a smaller program ia o le amatalia ia le tato por kalame le afoleiva ia ona tato fa mai ai lola ia se me o le sfulu ia ona nei upolu ia na fai pasi na e pasi fu na feo ai ia o le motele sala fai ia lo ia so swani tau se leni ia moa onga uma o le anga ia tu le aso ia la ia fo ia tato au fai ngalwenga le fai ia tato presentations that will go through the different schools o lo au fiel university ia o lo ia fo I mafamtala fo ia au nanga ese ia tai tonu ile mato por kalame nei upolu o le tuatelo tangata na watu fo ia ile ngata I le whanau e na watu fo I mātua ia na ola whanau o matamata I presentations ese o school ta itasi e na watu mātua asi o fisa ia ona o lo o fia mamlama fo I lato poani awala tau tupe ia ona o lele mai ia tatou suenga fai ua le tausanga ia wa mata fo ina mafau ia matua po le ase se a foi the next step mo fa na tausanga fo ia talo fo I matua el moteli sala foi su atu le as foraile o ia tatou fenga venga o lo mfantali uma fisili pe fa pese me o e filo mana ia ia wae o le ae e pe to o atu ama tu to e vava ai il me anga I fa no polisi la sanga o ava no mo le fa na so va io la te mi ama tai mo te sala fai afoleiva tai au kalame mo sala fai la vai e le la se por kalame mo sa vai pero le to mai tau atu na o fo sanga po presentation se fai ia wow sa vai la vai e wai la ititi senza le peo I nei la fua ta amilo la val fa na tutono le onga oi ma ve la val po kalame le o mi telefo o ga fa sa vai le tatu wa te ko fa makala me vole baka ke ko yo sa vai o le vaenga tonu lava le ia I le public library ai le tua le awala le aluanga I le LTA
vaenga to nuna le yaile tatou sensa il motu tele sala fai. Alu suro lo mafo. E anga itu i ole fale pitu silin au le lei e moana e afa moana ia afa mea matsa. Nga fia mere makiki. E fai sino mamau te. Okay. Pitole e la sa o le va. Ia. E alu sao, e kere alu langa vale. Kere alu langa vale. Ia. Ia. La kule pasile SMI, ia lo mai ke wai, e pole fale o wanga. Maka mele sa vai fe mai aki au. Pe kulo mia sa vai. Walo mia sa vai e ke fia kamale lo. Ya nga foi moi la to le mata ma mai mo. Ala se foi numero alo ma fa na o tau ina mai sa vai le Samoa Campus. Ya te minei Apia ova male los fuluman tupu ia na fa o le ala vai alu ilunga le foi numero na ia sanga ta si lo tau ina mai mo tele sala fai. Ala mana ia le umfainto o mai nei ele umfainto mo motu ma tanga fo ele matu e so le lava ia tu tele o matu e popole lava e mai la tu fa na ia ona ia isi ia le ia o ai o tau nu mai ia o ese foi le au wala wanga ia ele pelo na fam tara e vai le message mo ile skata so if mai tu all market tu ai sa o Leila sa vai mo ia la le lu directions dia mana ia le wa fa manino ia vai ia o ai si vai ngata o le tatu open daily sa vai te lu sa no to fa pulatili ia ole mana ia fo ia ole neva yaso a wo neli aso le fa pe mato te malanga e tua isa va ai mon fa mo le ol mato fa la wilo e tua ia onga fa lu e vo la familia so fa lu le so le wa ia le ngata voi la leo no mato o tua I kolisi mawalunga mato I te le lava ne ia manoa ta o fa amala malama o mai polo kalame se lo o faina le universite le mato o tua inisio kolisi mawalunga I tua ia o ngai tua o le mato ta amil sanga le ta amilo ile sa vai a tua no fa ai o le mato open day le pe ona ia ni fa mo e fa ai o malava ia mato po kalame le school visits ile open day le fai le asfaraile mana ia la io nei vanoa ia o atua I uma ele ngata e te tala le vanoa I matua ia o ngai ia mate o atua I tua I fa ala wilo le ai te tala o mai le vanoa nei matua ia ina pe ale ma fai no o atua le asfaraile ai te tala le vanoa le mo ila to e la tala tane ia o ngata itasi la o atua le mato fa ala wilo e o atua I fo I po ala vani fesili e fia mala mai il mo bokalame o lo faina tsono la universite ia tsala la vale vano las faraile foi ia tsala foi le vano mole mo ilato mo lo il motele sala fai e o tsoi il mato senza peonta o lo itu market tuai ia o tuai ia e mo sila fia foi o nisio o fufuanga le afai le aso e tutusa ia le winga lo mtalanga o opportunities po o manoa ia o mata o pois eselea o I ele campus ia la fua e mo uma foi ia manoa na mo le moteli sala fai pe afa pe mana o mia ia sa o lava ia o le luas fulmon tu pulo ta o e reil fa na o lo o mai o ele tasi por kalame lo ia tamai titi ese mai lava a mata mai lava prelim foundation anga et foi por kalame mawalunga mana ia yo ole nga foi le online learning e tatu upinga failang yo lo fa nga ina mai fa na le muro e o nga mai lava wa le ta ole na online learning e ma fai lava po fia lava le tu sa mo lo e no foi ia o lo ma fai lava ne e o nga mai lava mena o tau le o mai el fa na le ma motusia I foi le mafutanga le matua mai nga o lo ma fai lava no foi au ta fo so ina ma lo matua ma fai mai ai la wa o te ma tu te mina ta fai nga ta li usa o le to tele yo ila to na o nga mesa o fai a onga
I Saolele. Te lo mai loa la po lai wha au wau to te leo whai a o ngal te mine. Te leo inisi o la tau lai wa o le polkalamena le sa whai o le step vaenga. Le step a te le level vaenga. E whasa inisi a polkalamenga Bachelor of Science. Tai minei e inisi o lawa atu e toi wha uma ai lava whai lava sini te lo tuangia. Tai minei fia lava e wawa ai atu toi o atu. Tai uma whai o nisi o vaenga wa uma o nisi o vaenga o atu e toi wha au atu nisi o polkalame mau lulunga atu. I ngautai I le tato universite. Mana ia, malo whaatai. Ia, e te si mei meanga wa ngalo. Ia, ona lea fo e tā ua, ia tato school visit, o te tonos taimi ia o ngā lea, ona o open day, o le awhilongi ia umai lava ia kolisi ta itasi. Ia out school visit, ia ua nao au whenga luenga lava man kolisi le tasi, a mai le sia onga. Ia o le taimi fo ine, ia awha peo ia lo ia ni pule a onga lo whaalongo mai ia, e le confirm mai, pe e o atu matau team. Ia, wala au mai lua tasi ona fitu tasi, o lo te le lava noa, ma le taimi, ia sia tu fo ia onga ta itasi. Ai le I tawalunga ina ia tatou polkalame I le open day. Yeah, I also wanted to touch base on school tutorials. Yeah, therefore you want to tell registration. Wale utu wale le semester lang umat ni Ale wa te tala ia tatou le tala mo le si term ia amatale le asolu se tema. Okay, so la umal va so la sa o le si va yaso. Se lu va yaso le. Malolo. Fana. Ia mahalo whaafitai manguia le malanga kui sa vai ia e le so maruia foi whaafitai tele a rima ma Charlotte kusai mal nei tai au ia taro to so tai penis taro poklame universite ia maruia foi open day sala fai ile asfrel nei ia manuia foi ia poklame ma fofuanga foi Whanga solo nei vai aso. Alo whaafitai. Salote marima mai le Samoa campus ia le fua o nei ngalo ia le open day mo sala fai I le aso whareile a saunei. Taro se ea tui whaafiwhianga nei tai au.